Munini wa gavana Ithatu kuriongatigania na kuringira kiraito ndebe akimeneria aregani bao. Antu ba mawathe aja Meru kuthithia gikundi kiria gigatetheria gutetera kioto kiao. Akugwato geno kairi muonaniro mathithio ni Maureen Kome tukianjiria nteto chietu nkiru na kugwirwo no gwetita na mbere gukujirwo antere chigembe nyuma ya thoko ya miraya nthiguru ya Somalia kurugurwo bakiari arimi intere chianchenge kachio na arakinya minister munya kwirigeri gukinya ni bachokete nkatho bonene ara mutetheri wa minister munya no engineer Kufia akiuga ni bakurike mitaratara yonthe kenda biashara ejeta na mbere eti kwangaratanwa kinyanini. Dennis Mugendi gatutariria. Ikeno no gitite na mbere kurata mbura kiri akarimie na ije igembe nyuma ya thoko ya miraya ya Somalia kurugurwa. Onto base manitie kinine kia factory ya kawe anchenge ya kachio igembe South anto bagweterete minister orimi Peter Gatira munya indi ale mugokinya na gutuma atumo bawe ali athira ate kurugurwa kwa thoko ni kurugurwa Weru kwa uturo bwao bomawega na kuinga mathina jaria baratuirie. Waziri wetu Honorable Peter Munya dai ipo kuonora aturutirite ngwe thongi uterenero kulima dhaipo kuonende thokwerera remete. Waziri naombete kunjika kamwabe na PS kaberia na Uhuru Kenyatta baeta mwanga Somali bowete burabo aturabo ture beya na mira yetu na nuko na thoko yoro ni romberosi okupost barobero sign na into bionze kumaruare ibiambirite wetaringe tisasa antu au tuteringera waziri wetu roe jaki una woni jaki munaru na woni bakwinera Jagi munaru bas mirane rarurirwe nyuma intuturite ithina tutesegete gwatwika baba inge mesinyi ya thangalanire baba inge aciari nyi bamenane na nonto bathina tukiura cia nonto itukuminya thirikari ya Kongo kwina thoko ingi Kongo tukwenda kuria president inya yoni thoko ethia atili itari nene kinya yomba mbere ya ita no atie tu ikoneka na kinyare ma itukumnya mtoro twira tu ekura Raila Odinga emushoro raisi o Kongo itukumnya yotho kwikaruka neto ya itari nene na bomuthia kwenda kwira antu betu Amiru antu bashetha siasa na ara into byobire badu itukumnya na ara antu Amiru bombo tethokera mwanka thai niki asimio na ara ke Kenya kwisa otebia to bya Amiru bie nao kinyare angwesha aya ni rote Mumiru wa erongwe so ituguria Amiru na muno arimi ba mira nino to dearia ndi murimi o mira antu barabo nda baremerete na araunda na ara Kenya kwisa to join boro president to akuwa kenda inyawe ayeta retire aminye na atira to ritarango embeya na atunya batu to moni akura sieto tariki kenda tukuringa na aratwirire maoni ni jama ingi kinyamishie ne mwanya marieto akombe to akiumbe kumathiro gaiti oni ndikiumbe o mirare ya ingi mentesegeta muno ntu nuone ndeta wakiumbe no ntu bakiukira ndare akyo laini kuma mirego ingonya kiuke arigirie guthira mwakuru yangu ambere ntomrumete muguto neta kwande kwa Mombasa kuma mirego ingwa onkulugirite mathina maingi muno ninkwera raisi wetu Uhuru na Peter Munya nkubacoria nkatho muno ntuthai tukombenyo kuria bo thaa inje kurusieto no cigaibo mirego kurura ciacoka thai ninku abo muno na kaibo mbaneri no ntunya matatu ago ndande we wa bibi yake lwaga loni ndeu agaheta lakini na umankarikio gathililia riu no ntu ndu tese muno ndo na go tiro gatita goito cogrinya ciesi wetu Munya nkatho no ntu bociomia na turite maita o yale Ithatu mira ekaruro lakini tona yake na ro lebio ntu kuba konya ntu bakula lameka thai lakini finally itokona mantu yerombekane na itokora murungu iboya batu turari tweko lose ofu no ntu mara tariki 5 mara tariki 14 mwanga twathia na thirikari tutianiria no ntu kupia batu kaetie kila saa no rongo kwa uthai
itokoro nya ndege ni rurirwe na thietiale teto ni bameneretie baria bategwitikia ati mira ni rarugurirwe kwa uturiwa Peter Gatira Umunya kongole asante kwa ile kazi umefanya na Mungu akuinue and you will live long antobala kwenda kwa warning thai ndirenda kwa makarina ro wetwa makarina te mulemavu o mwiri makarina ni mulemavu wa akili na akwetha kwina lemavu wa akili baikasua ni no makarina abati wikwa na ndirenda kuria we makarina atiri no wetokaya ni urikire Azimio munya no coordinate mantu ya Azimio ndene Mount Kenya bila bi otomorwa na munyare nembi akwethira we makarina no kurana munya ndirenda kwira bila kurwa bio ni Azimio la umoja te munyo kuranwe na ndirenda kwira makarina no ntuitwisie ndweta na mauru utoroka etiantu ukere yambia cia lemavu na ningenya twatirimana na uwe ndugorikana kinya itare mwemporo aburi na atirimanite na uwe urete mira utuko wetete na mauru arakoria makarina na ateko karikire kwambiririe weta na mauru wamwira twecimiane we boni urungikia na ni uroria nke akwambiria weta na mauru thai utebio mbona kwa makarina no ntono menyera otithomi no menyera otithena chenche ni bibi atumira karandike weruchia nukurikana ringi twethere center makarina no etana crutches no etana misuma na ate o 2016 uketha no etana misuma uchoke ruari 2022 uchoko kalendere ngi kweruchia nika wonera accident ringi makarina kwa unene ndenda kwira atiri eshimu kana keto karaka wetwa Peter Gatira Umunya Dennis Mugendi Weru Wikendi Igembe County ya Meru. Kevana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na akinyite thokone auku kiregeria ria kujuria katheti kaega kura uritigeria ntuku inkaito kinya kithurano nege kenene Kiraitu uria kuthingatene na njuri yawe ne kirite akarima wira na kibera gatigira na kuingia mantu nkabo atonya gitini kwa kipindi kia biri ni araugite tayari na ingetie mawira ne jaria ekirire akari kithurano kithiru mwandiki wetu wa Ithatu mutukikare ari na nteto iji na njira indiko Naruangabana wa Meru Kiraitu Murungi na mbutu yawe ne baikinyitie wandini yankwe ne uko kwiringira ndebe ndendo buri ethira bwina abari antu batigania negembe ibaramwire mweri juju wite tariki kenda Kiraitu Murungi bochokia muko na hiyo habari muko na habari ama muko na mtasari muko na habari kamili Saudimenti ibo batagi mono no to Kiraitu mwana wenu kama kwenda kurekeria Todo ukalekeria kiree ugwete kwa tafadhali to support Kiraitu yetu sana ni aria kiadia Kiraitu etete na mbere kurikania mwingi ati thine ria nene baukurukira thai kirithirikari cia matura ni wagubwa kigina ya kung'ana na nikia kuringira ndebe murengo jura jukongera mbeca iu na chiongerwa na bilioni 6 kiria cijagaja Meru ujuni wakathithiria mu Meru Ejiko ya Meru na ndene 9 bilioni Oge twaringa kura sawa kuongerwa mbeca iu kuma 9 bilioni kinye 15 bilioni kuongerwa bilioni ingi 6 Meru baba ina thine nene Meru ni thakana ari betu the youth of Meru kuna lot of youth poverty na nataka kuchukua hiyo kiwa kwa maana ndagire ndai wa mbeca iu kaita bilioni 1 ngetekegena ya ukiria youth betu na mbeca iu ndagire nande ndona mbeca iu kaida kigina hiki nene ya kurukia shilingi bilioni 1 tukire na cheko wa Meru kuria mwe urokonda kulima kaiwa mbeca gwitatia ya kulima urokonda biashara kaiwa mbeca hii urokonda kuthoma nkurudia kaiwa mbeca gwitatia ni tukomba gukiria Meru antu betu na ndenda ugire ikwenda ukamata ekuru na akuru wa Meru mwekuru wonde na mukuru akinya miaka 65 ndagire nkaita milioni 300 bagitire insurance hospitali nekenda wajoge ta hospitali antoeta ucha mwana kuria mwe na kinya baba mina mawathe kinya bona ntu wa Meru ya bangi hata hao nisema
mtatumia pesa ni wainue. Na muthia burukire itu no ugite go gipindi kiawe kia mbere nethirite agitegera muno mirandi ya witi na mbere no windi ko gipindi gikia kuruira agategera muno uria omba gukiria miturire yao. Kiu niko kero tukiandi na kio gitarire yantu wa miru ni tugwita social development ira turageta physical development bwantetheria tujekiro tukiu yantu ba uku kuma uko wandine ankwene gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia Weru Wikendi riakwa riitwa ni Mutugi Kare. Akarina atongeria kathumbani baikinyite mathikone ja mututigithe wa mubungi wa Mara Gitonga Murugara nwa Murugara gakuru akiaria kiri mambura jaja kuringiria the Murugara no reti antu gwika thiri kagitene gaka gacia sori siasa chionekete kumata kithurano gikithengera Paul Wakabithi na ripoti ije. Na wapenda walikuwa watumainia ikiri mambura makuringerera muthemo tutiki Benjamin Murugara ntakuru muthenya kwa mthikeni ni kia mukothima primary mbura maramombire gwitu intongore kathumba cia gisiasa. I will never leave you, I will never forsake you. Bu KMC wa mukothima wancho gukomboria na mbura chiere muratho na ndano itwakomborithirie mheshimiwa Jinji mbura muratho. Nasema familia na watia nguvu kwa sababu ni safari ya kila mwanadamu. Kura shenu bombi kiengoge ndari ku 2017 itaoyora nkoromba bombo yorerie Sebastian Njagi Mwangangi na ringi nkuria Tharaka na urakoromba gitikia mujumbe wa Tharaka kiri kithurano tukuwata ongati kenda rutite wira thuku kana nata na kurie rukobe na njara atungia antu ba Tharaka ritho indi ndaturie ngoche mpitigiria ni nkure Emso adia Marimanti Susan kwa Mwindu na orankurukia kuromba gitikia mujumbe wa Ekuru kaunti ya Tharaka nithi Mbibo aciatere magongo na mchujoni kenda njira ya kwethera ya ukinyanara assembly kana tibu 2017 2027 2027 taini kuona turatasto kwa posters 2027 bona poster ya Mwaro Mwindu wako bokore bote ndo poster yakwa kapo kugagara project ya Mwaro Mwindu era ne Mwaro Mwindu era ne Mwaro Mwindu otipo sa yakwa pokona kapo korota mirandira nkaruda. Felix Gitari Mbiuki na urakuromba gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka nithi na kiama kia chama cha kazi akiuria kariaba gutigiriba kumuririkana tariki kenda cia mweri wa 8 kiri kithurano kinene. Nda pale nimeshindua contract ya kwa between antuma Tharaka nithi na oni na mwinayo ni munenkerete ko umundi ntisite kubesha na story nyingi nonto ni kunogokia mzee kana sa kumwira turwaku tariki kenda siakinya ilikana ni gitaro Mbiuki tuko pamoja watu wetu amwena kuga mambura mamarire makuringirira muthia ethe mumuciari mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na gutie mukaria gungi gwa Tharaka ukerukite Jinji Gitonga wa Murugara na mimi nitaendelea kutunza Tharaka yangu nitawatunza no ntumbiye bamo bakoya uko idaberire atwari gatunga Professor Margaret Kobia ayaga ukwayite gututethia lakini kwi mtu uma kirimania etoga tirau atijaga kiendagira Tharaka wega na Gitonga Murugara githiunkaritie Tharaka no tubie kuri antu batakubendera mwega agitumira kagita kakuria akaria bagutigiriba kuringa ciaca cia thiri kagita kagaciaca turiromba kila muntu aige thiri tafadhali tulingeni ciaca cia thiri ibumbira Sebastian rafiki yangu tulingeni itechi orongo tulingeni itechi guchambania tulingeni yabura bicho mogiriaga irani antu na toruthite tiakuga ngania tiruthite wegu wathio gokaro thata ingothurwa na antu tulingeni ciaca cia thiri na ibici reportera Weru Wikendi kumantere cia Tharaka bitu wa Paul Wakabithi. Munini wa gavana kaunti ya Meru Titus Tuchu na kinyite ntere cia tigania na ararugurite mirandi mwanya ntere ujuro akithima ntere cia thinaine na Kenya kirasi ndene skuru ya mathi bionthe biri ndene ya ward ya Kithi akiaria Tuchu na menerete bunene aregani bao banene Western Tamithikari Nturi na mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza akiuga batiumba kuthangikira Meru nangi na ku Mike Makarina na kinyite ntere cia kene kia mwethe na aria ringirite ndebe kiama kia bas na ngwataniro ya Azimio mukiri wa Mithika na gutwaje
Ndiungene tiawe tia kurura mirandi mwanya mwanya nteretia tigania westi munini o gavana Titus Ntotio amuna njurira kwandamene neo ibameneretia nene atindani bawe tenekio gavana kithurano netwetete Antonia Senator Mithika Lentore era mashimo karaito muronga ale MP na rako wa Mendi South ekere stima arabwethia barabara kwa arokera kithomo Mithika imithomo ya muriganira kwethio akaomba mero loi ketha na arabara nyare MP ese nita na tabwethete kwe bobo kunyake tetora mero ate sifera ne na imagamba court au makoti egamba etaro ne gamba bukanda muntu yo loi bukanda muntu yo Rutere rungirwa mubunge wa Ekuruka Wira Mwangaza miaka 5 kwa MP women rep anangaro mwaka 63 million o mwaka 63 million Mwangaza ina anangari 315 million liga na raia vinyaine sida na raia vinyaine araba na ndo akore baba bara ya lene roe araba jere nyake dima 315 million ina igetie number 2 pomona eta wenka oni dai wombana na ipato ya ni abo to na MP bara bayete to na ba ka MCA to na minister wenu na baba ange weta na kenao temora ka baichu mama ile kama ringara ngita kwandende kamera rara studio wera kandi studio ata kwa ndende so kiara kama takatata no makabo chale motonga area uranga mya kurtena kwena tongere bange umaka na teoma na motongere to ngani mashimo keraito muruga bana ntojo maka na teoma Antonia Welu Sentotio na rombete amero sala tongeria na ume kenda mero yomba okira Berere gere na tigaya wereri anto bamande nonto boke obakura ne anto batena inya madwanya yo bwendereria bwe mero kaunte bocha ngale atongeria me na ikona motongeria hapo ingabana na Ntotio Ondiungene mubunge okarayo tiganewe sindaitare kilemi mwiria urakinya kurombete kio ringi na menereti atindani bwawe nontu bwakuthuka kuposte tiawe ntere mwanya mwanya tigania westi akimeneria muno mubunge othayo urakuwa nare mingwe yawe buru undaka glass na mana 3 mana 3 na mana 5 kinya kwena inflation glass ketekelo kya ngiri mana mwanja beta inga inayeda Chewa koga huku mwachio na ndoaba bwini takadrazi huko chuma ukeje mbele yu ile bako ya baba la tele ngira ni muntu fulani kula ama na bana iko kwende kwende jabu na kwa ondo bako bwini yende matabu bwini relaxia kungi na kwe mukaririete wa ikundi kia ntuba mawathe county Meru Mike Makarina na ikete siasa siaka ya makambas na murengo yo azimio nteretie KK mwethe wa ndine kiochoti ya Nia Central na inawa mkuwana kwa kuendete na hivyo ya nubandikirana lakini hivyo kuenda mambo ama inge ya kweveka nikarea hukuma na anaveto warabo kazure MCA anaveto warabo kazure MP weye to hata nezi ya mwaka mtatomba wakoli ya mtore na ntumwe Makarina ilaiko kwa hivyo kona veri atendete kwa mtonyoreko ilaiko atendete kwa mtonyoreko na hivyo koye daleta lakini nawe we mama ko byo ka kerumana nendo le ka le ka ya mandibuti wo mwera Makarina tena moro we ka mandibuti mandibuti ya ka ro no kai murene nendo ai kure ta ifare ta ya mandibuti ako mare ndame choro ilio no ndo nende oro ko na mpara na ko ru polisi lo te ya motelia ya mora ito murone ataba dio dia ito kana ya polisi lo ke ito ya woni mami baba ya na rotia ya rage to tia re to ne koro kasi evela ko mora ya to murone kia kwa je bolsi na koro ke ito we ora makura ke ito na koro kuika wira ibo to weta na kawera to ruwa eteke akoro kereo ibo kwa na kawera ye ro kere eteke akoro oete ya sauti ya mwa Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika Kathoche mwanya kirigo mutegeri tana mbere kurumira antito chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na antito nkuruki okay baby mutambo
Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu Matharaka Nithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda nthietu itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthura ni ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786 mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa Ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka Ego Gist kende rwere ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntobe Ego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Ego Gist tore mbere toina Kireria tore mbere kwithirwo wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwo turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantuja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili C kire biology C kire mathabu chemistry na physics ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta shibitari community health development counseling na psychology science laboratory technology medical engineering health records management na human nutrition and dietetics ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwina Bidco Oils Limited kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana uturingire thimu na 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana utiriongire bishine cietu mero aja akwina Maguna Supermarket Mero Town ara kwari uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana uringe thimu eje 0704802221 Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe
na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana gireito anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraito. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado ta seroli lava. Nantiri na ta nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, ikonya sibuengoko, kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa. Kuta ukoria. Tumurandi yo araturetere yo amburi yuka tukiria. Gavana Kiraito Muronge ageretwe akuruka na etikua. Kiraito Muronge, Kiraito Muronge, Kiraito Muronge Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, mulimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Eto mbetagwa Ndorin, ndeaza mama Opkif Kerua. Oninde moyuthi ni ndiuga kaba yundiye ni otukona utethio bwatu za yuthi zonto asura na gututegera muno twi zabatu asuras azarangi twina ngavana mithikari nturi akethirwa agitukinyairio tethio bwega buru zonto imbikitu uria kuga na uria gutwariria mutongeria umwega na mutongeria wina maono za manene kwa uoniki yakwa ndiuga kaba unda kaba asuras zonto nyande umwe wa asura itio muriuki na ikirwa ndi kankuga kiama ne UNDA tekwenda kuzimikani ndenda gukara kwa UNDA asura mwenyewe no ntunya ndi asura irio bibia itia mwanka twagora tukagura te maguta te ngasi uroga turito kombonere imweshimiwa Ruto na ngavana uriku ni thikari nturi no gatukinyira kwi Katho cia mwanya kirigwo mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera gikundi gia antu bara bakaraga na mawathe aja Meru nikijite amwe na kwambiria kiuthurano kiria gikabatethiria kiri kuruira yoto bia bakiaria bari muchini jo mutindo ni baugete gikundi kia Nandi gikabatethiria kinya gwitetera kiri guntu mwanya mwanya na gutigira bati kuinyirwa kana gutejanirwa ni mambura jaja gukinyi ni atongeri mwanya mwanya bare mubunge wa gishigo kia North Imenti Raim Dawood munini wa Senator Nturi kiri kuruira gite kia ugavana Meru Linda Kiome na Bange Muthuri Muriuki na gukari mambura jaja na gutwachi ikinya kirinjire mo gutigira ntu barabe na mawathe na ndiuge bwao ibukumba kuthikirika na imuthyo narua ibambi gikundi gikieru kireko mikaja dam Kenya kagutegera Kyoto na mandu jegi ntu bena mawathe batwi
lengo yetu ikuona antu baba ibokara sawa kwau kango apiru kire antu betu ba Meru bonde ibalete ana bao kana wethero ina mutori na ina disability eyo ndo disability te kuga yekuo kana imbi kwau ndo bonto bobo kuma antu kwezi na arua kankwanda Meru yonde atongire betu bonde ba Meru kuma governors kuma kinya MP na ma MCA na babaria bali kuda ina kinya bara bagatonya tariki kenda che morjo nana buinde itukomenya atuto na kiama kia antu ba PWD in case of anything concerning the PWD itokuwa batu kabisa bugatumenyithia tuli tayari kuleta information yonde tuni rĩu ikundi bia disability bila tukwenda kinya bia bitonyage civil society ibagukira na ibagwetha na njira era njega so itukwenda kubera thank you na ikundi bingi bila bitathithia ja hand up Kenya bathithio balance ikundi biao kenda biomba kumenyekana no ntu ino njira imwe lakini watonya ke group jeje thirikari ni recognize igakwa gantu gagwiteri wateria na baku bakathoma bwega na nyagwe ngo gakura bwega na community gwakara na antu bwega nya balaba tikwenda gwitikiria bena disability bono uri okwenderea bwega bakaigwa bena mwago gutonya ikundi kiri kiatho giki atongire mwanya baikinya ari orinda kiome urabochwa gitikio ngavana mithikari ntule ari munini wawe auga thirikari yao gitunji kia 30 kia kandrathi iketho igita kia antu bena mawathe kurure mbe wimbithi wethero itenda cia thirikari kinya cha kwaka njira kana cha kuthithia ndozi kana cha kuikia mtoramu na maratasi na ndozi kwa county government na ngugire chonde kathithio wa thirikari newe 30% arenda kunekanira kiekuru ayuthi na antu bara bena mawathe patwi igukirwa mandoza mui amla bubu mubungere Daud ethero akiuga no mwanka antu bara bena mawathe betho bagini menyero bwega disability is not inability. Ama ni wango. Mtu anaweza kuwa kama mimi ninatembea leo nikitoka nikipata accident ndio nitakuwa disabled. Mtu akipata stroke anakuwa disabled. Ama sio hivyo? Mtu anaenda wakati anachoma macho ikipigwa na hiyo moto, si ndio anakuwa disabled? So mtu asidharau mtu yoyote kiumbe ya binadamu ya Mungu. Tufanye kitu hile itaweza kusaidia watu wetu. Sawa. Kama ni kuinua hawa kwa biashara, wacha wainuliwe kwa biashara. Physically disabled wako different na wale wengine. Aranandi Kenya kioto kiao kikethwa githitoro ni obisi mwanya kutoka full support lakini abo walemavu tutemba full support baiskata lazima basiunge kiri ikundi kumanara mashinani buru anto batonya ikundi na bethero bare amo bodorane baragi manto jao na kena manto jao yomba tukinyira ja structured na tukomba kuona tukabatethia na so mimi nikiwa still kiongozi wa Pararigo in Meru ninaanji nyinyi usiwe na shida ya kisheria. Come to my office, iko karibu na ya mheshimiwa Raimu, pale kwa CDF. Uliza ofisi utakuta hapa Eastern Human Rights Office. Hata vinda wanatumana wapi? Mgrown, ikuwa tingwe tutokaitethia. Kote mutongero kumenwe ja tutethie. Na empowerment uno tukoreta kia antu mwanya ikundi ne byao, maturene jao, kenda tingo tomba kuritanda wira chino dime. Na ethirwe mwerekero ki nangi na kinya ki Kenya yonde nkiripotera Weru weekend mbitabuthuri Muriuki Muruiri gitikia mubunge gicigone bunge gya South Imenti na tigiti ya kiama kia UDA mweti Kathara na akinyite ntere cha Rubiri ni aragite theria kirigwi kia mwana mwa skuru ajukite kanya kau na kinya kuringira ndebe muruiri gitikia urais na tigiti ya kiama kia William Ruto ndebe ni arariretia kinya guitia kwa ngarama ya uturo akiuga thirikari ya Kenya Kwanza itongeretwe ni Ruto akajukia matagarezera ja kubatara na gutigira ngarama ya uturo ikwina mamutugi kare na antitoiji Akiaria ntere cia Rubiri mweti Kathara ora ni muruiri giti kia bunge South Imenti na kiama kia UDA na rite akariba njera ya kumankubu ukurukiro ruko kuja Rubiri teringa siasa kairi ni kwithira ona thirikari ya UDA ya kuruka iria tongeretwe ni William Ruto murandi jwa mbere ni njira yu na ibo igirwe na hakikishire twitonya thirikari ine kindu kia mbere kuthithia ni ku make sure barabara yu ikurikwa na ikyo nkabwire aja naru antu betu barubiri boruko
barabara iu ikaringa siasa kaire nuntoruto na rekanirie nae nejere ajamiona metho jai. Mkuruki Kadhara akionania kumeneria mupinzani wawe Daktari Shadrack Moitu wa kiama kia Jubilee. Tukwenda Southiment yetu tutekwenda ngono. Tutekwenda otwira we experience ya miaka 31 iyo ni experience ya gwita biashara chiaku iro gwitethia na njeku. Njorunga meajora Kadhara akurungama akauga narua netwetwete thoko eria reto nikiaria reto la Meru Central narua detetura twire gwitura. Ende gwejo twira kira utwira gekenene ne experience ya miaka 31 eje mekompeaga na muntu umete na ara nkobukura nyama cia mbaru ogwo tindete na mpara aja kejo gwita ikirore arita nyama cia mbaru na ugwo ina mpara ketha ne experience ya gwita biashara ciaku endere gwita biashara ciaku nao tigana na ntuba Southiment Kadhara eje abaundumie na abatethi aja na kumane na ura mutudre juitetie Kadhara nugite ni murengo jwa Azimio jutumite into bigia goro na kontera ya mantu jaja ni tariki 9 mweri jwa 8 kuthura thirikari ya UDA kenda bike na mamoguri bwe mbica ikwambwa ndienda bwite bumbo ni muntu ojubiri ura wambite mbica no raba ku munene wenu kurwe wambasi kurwe bareja bakwira ndingira kura ende uchoke oringire ruto abana mwirote kura oko muringe mwire kura ne Kadhara ni untu no bena Samoiru anda aburi atiribwe beta na ara bauga mbeye ngasi yename muri ona jeka mujumbi onjubiri akauga muri ona jeka mbasi akauga no kauga Kadhara ake adithite migambo eje kagitene kara kuyukagia mwana umwe kuma nturene eje na ritone rigakigwita kuthoma secondary na kiaria muciari wa wateitha nkero cikeno ndiriretie mono weta nau etite yari ona arua na ntuko ne kinyite. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa ingwibwo gucokeria nkatho mono. I salute you. Murungu akutharime ingwiro nditerite kura ciakwa na inya cianjeto na ara ciothe ciaku Murungu akutharime. Kuma rubiri wa ndini ya Nkwene gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekodi yitwa ni Mutugi Kare akia mabango ataniro Azimio la umoja ntere chetharakanithi ni bathithite rugendo kuma mithero mwanka chogoria kenda kuonania kugwata mbaru na kwigika kwao kirimuru irigitike mutongere wa nthiguru rungu rwa ngwataniro yeu no Raila Amolo Odinga na munini wawe Martha Karua ni aria akia mabana ndi kinyaborite Raila kuriunga county ne ukenda guchemana na akari na kubaromba kura cia gutonya garune rais ni bongerete na kuga ni bamweterete bunene tariki 21 cha mweri juju araba ugitanwa wenka umbike gutethia Kenya na kubarita ukombone. Azimio giki gikundi kia gwati mbaru Raila Odinga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na babai kuma kiri gicigo mbunge kia Mara ikinya gwe kinya kagoro mugongo kuma mitheru gwa bakiringaga nyimbo cia gukatha mutongoria wa Azimio toe Raila Odinga mwanka tauni ya Chogoria Jackson Muterio ranwa mukaririgite wa gikundi kia riuga barienda kura cia Tharaka Nithi cia Raila ciethirwo ire ngiri nkurukia 70 kagita gaka bedroom ya baba na mama na tuwe tayari kumucheleria kula kwa hali na mali na intojeto jonde tuhakikishe tariki 9 baba amepata kula za waipata Tharaka Nithi County. Mutiri ariuga gutire into bya kuringira Raila campaign ndeni ya county ya Tharaka Nithi amona gutuika kuri baba bateri kumuringira ciaca na ikyo gitumi baba ebumiritie kenda kumuringira. Tutembete na maguru na guti post ya baba no imwe turona tutalono na kibao no kimwe kia baba na netukumenya kwena antu bakuga atere ne bago support baba lakini batakuruta wira lwa baba nikyo twirutire nikenda tumulutira wira amenye kurere akona ngiri 70 njeci la baba nijo rirutite wira bakirigagira mutongoria uyu wa Azimio gukinya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tariki 21 mweri uyu bariuga atikegwa kiringwa igwa ipano ntugikosi gikena kingi kinene kiri metho riria geciria kuija guku atikeje na wasiwasi ngiraundi isawa nitumemenyerete na ndungi akanyani kage kurubonde ba Tharaka Nithi County nkiraga Martha Karua atiri
nitumugwete njara na tutimurekia. Ninamuita baba, nikamwambia baba, unaliliwa hapa Tharakanithi. Ni jezi la baba na mama, na wanakupigia siasa bila kukuona baba. Tukakuambia baba njoo, tunakuomba, tunaendelea kulia baba, tukikutafuta, tunakuchezea siasa hapa na tukuoni. Muthia baugite Tharakanithi ti bedroom ya ndagitari William Ruto indi ibaraba bateri kurombera Raila kura batamurombagira kura no iriko kuma kaunti ino. Kuga guku ni kwa Ruto ni migambo bwiguzaga ni kula cia baba itecogwa bula ibatie kula zieku nyinge muno na gaitwile iu ni pozi ya Kanyua bakuringa nonto bwa political interest ziao. Kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Matini Mugambi. Arimi bakawa bakithi kianjaina nibejete amwe nontu bamaromba kienda bona kawa kao karakayirwe nikaguchokwa arimi babejete amwe nyuma ya mieri iri aguchwana na kawa kara nikamungana jo milioni mugwanja bathithite ojo nyuma ya bamobwao kwendekithia gwita kwa muga ontu barabangi pareganite na buchibo mweru wa Karingani na ande noretie kamiti za factory utumaira njira kumenyekana na chiitikiritwe kiri gukaria kawa kao. Samuel Geshma na Chota Radio. Nyuma ya kuthiuruka na obici cia thirikari wa kubi meri yeri bagichwaga utethio bwa guchwirwa kauga kao kamugana wa shilingi milioni 7 karaka ijirwe kiwandani kirabendagiria kianjaina wadi ya Karingani indi bataone utethio mwanka emunde indi arimi baba babangite ucho utethio kiri murungu kenda kawa kao konekana arimi baba bariuga mono kirabakuromba imurungu abainya ya kuthimbere kurima batari na mbia cha wireno nyuma ya wamba bobo. Mungu aweze kutupatia nguvu ya kuweza kurudi tena kwa shamba bila pesa, bila manake kila kitu kimeenda. Mungu aweze kutupatia nguvu tusije tukafa moyo. Bariuga amwena kuigwa bari na wetegio ate murungu no abachokerie kawaka wanaga karega guchokwa boba tiuma kiri murungu bachoka kiriorogi tabura akariba mwe barare bagocho murogi aya kuroga amba babu onto brabota akiama baki wandagi kebe babaniritie na bu. Hata tukiomba na tuombe na iwe kahawa itarudi, hata kama nina imani itarudi. Wakulima watongo njaina tutasema kama walivyosema Shadrach, Meshach na Abednego ilipokuwa tarushwa kwa tikalie tanuri la moto. Walisema nini? Hata Mungu wetu asipo tutoa kwa hii shida bando atabaki kuwa Mungu. Reverend Fred Njao wa kanisa ya World Harvest Shuka ora agutongoretie maromba mama akiuragia akariba tigachwage utethio kirimarogi kinyaka gita kama thina. Waganga huwa wana complicate mambo zaidi. Indi alogi mama ya maunto bururu. Maana mganga anakrisha ufalme wa shetani. Tonto murogi alongamerete odhamaki wa nkoma. Nabaete wirigiro bwa guchokerwa kawaka kana murungu abarie na njira yingi. Watu wanapomgeukia Mungu anto magarukira ngai, Mungu anajua jinsi atarejesha. Ngai ni amenya agasokera njira iriku. And I want to assure you, in the name of Jesus, kabla hiyo mwaka ishe, kuna Mungu aliye juu mbinguni ambaye atatenda muujiza hapa. Kwa urumwe baetia inya kuma kiri murungu ya kuringithia amba babu aliyemeza kahawa ya Jaina. In the mighty name of Jesus, I decree from today, the God of Israel will follow you. Chibo waimbia wa location ya Karingani Charles Njagi aromba arimi baba bandikage askari kuma kiri kambuni chia ukaria iraba omba kuthingata ikabare arira kuri na makarikata mama nkoroki akiuragia tongoria baiwanda baikire kamera cha CCTV kenda ambata baba bamenyekanaga nitutige gukerera kuruta shilingi emwe ya kuria mtu mutirene gwekaria factory teno
nonto nä tå kwenda gå kenia må tå ri waku gå kenia må rä mi å ngä å kegua atä rä akethwo atä mwembo akawarä tå tä mwandä ka watchman nonto thai no kethwo nä watchman å wa kampani athiä re twethwo tå gwatä te kampani å mateka itucokeria kawa kao. MCA wa wadi ya Karingani Murethi Gaturo no mwe wa baraba wetigite kiatho giki. Menya antu maririkanaga antu maciaca monka mutiririkanaga na tukithurana society anokaigua ni kanitha anokaigua ni muntu uria gwikaria gikalo bantu menya kuri antu mathura gwa nkinya mubango nwa mathiko ende mbia ikaurira au gatagacani cia mubango wa indu wa mathiko koguo twambiriria ni ucwiriria atongoria kumana nthi. Nkiripotera Weru Wikendi kuma Ntere Njaina gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Munini wa mutongere wa Nthiguru no urokurira giti kia mutongere wa Nthiguru William Ruto na akinyite marombene jaja kuthithikirite kinine kia michetho kia Nyayo akiari Ruto na achokete nkatho no tupo maromba jaja akiromba kinya bomba gutinda kithurano kijite na muriri giti kia urais na tikiti ya Azimio la Umoja Raila Odinga na njuri yawe ni bachokirite muchini munejo Nairobi na arabetithite na mbere kampeni chao Ntere mwanya mwanya. Asanteni sana for speaking a blessing upon our plan. Mipango ni mipango, lakini mwenye kuyatimiza ni Mungu. Na nafasi tuliyopata leo ili nyinyi muweze kuombea manifesto yetu ipate favor kwa watu wa Kenya, na Mungu pia tusaidie tuweze kuitekeleza kwa manufaa ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Tunasema asante sana. Thank you, Your Excellency. Do not be afraid. Gucokire nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na bautu tukubana rwakiri Weru Weekend bitagwa NTINYARI KINYUA mwananiro mathithio kari Maureen Kome itana mbere gukenera mibango ya Weru TV nkwendere kagita gakega.